Problemi. Puf. Svi koji mi prate kanal znaju da slažem sebi kompjuter, svaku komponentu sam birao, mjesecima sam birao sebi svaku komponentu, znači radim sebi custom kompjuter i pažljivo sam stvarno svaku komponentu birao. I opet koliko god ti to birao, tražio, gledao ovo ono, uvijek se dogodi mogućnost da si nešto previdio ili nisi nešto vidio i tako dalje. Naime, o čem se radi. To možete pogledati u ovome serijalu Slažem komp, jel? Uzeo sam si Lian Li O11 Vision kućište sam uzeo. I kućište je prekrasno, znači kućište ima staklo naprijed, staklo gore, staklo sa strane, prelijepo kućište, onako stvarno izdizajnirano. E sad, s obzirom da je ono otvoreno i da se sve vidi na njemu, onda sam ja birao, vrlo pažljivo sam birao sebi ventilatore koje ću staviti. Htio sam staviti te RGB ventilatore, da to sve onako blješći, da to izgleda lijepo, kažem da iskoristim to. Kažem, tako slažem si kompjuter, eto slažem. I sad je tu nastupili su problemi. Kako da objasnim onim ljudima koji to ne razumiju gdje je problem? Znači, da bi moglo se kontrolirati taj RGB, ta rasvjeta i tako dalje, ono se mora spojiti na matičnu ploču. Ja imam 8 ventilatora, znači imam 3 u liniji, pa još jedan lanac od 3 ventilatora u liniji i još 2 ventilatora u liniji. Znači imam 3 linije, koje imaju svaki svoj izlaz. Znači moram ta 3 kabla, ja moram uštekati u nešto, jel? A na matičnoj ploči postoji samo jedan taj utikač, kako da vam to objasnim? Samo jedan izlaz ARGB, jel? Samo jedan izlaz. Otprilike kao da imate na zidu utičnicu, imate jednu utičnicu, a imate, recimo, trebate spojiti, ne znam, televizor, kompjuter i punt mobitel, jel? I sad, kako ćete vi ta 3 kabla, kako ćete spojiti u jednu utičnicu? Znači, morate imati nekakav produžni gdje ćete vi onda tu uštekati, pa ćete onda tu, taj produžni, kad tu uštekate, onda tu uštekate u zid. E sad, da otprilike shvatite o čem se radi. Uglavnom to kućišta nemaju problema s time, zato što tu postoji jedan mali uređaj koji se zove kontroler, RGB kontroler se zove. I on dolazi onako serijski, dolazi uz kućišta. Kupiš kućište za 50 eura i dobiješ taj kontroler. I ti onda taj ARGB pospajaš na taj kontroler koji dobiješ uz kućište i to je to. I kad sam krenuo slagat komp, gledam, vidim, nema kontrolera. Gledam, ne vjerujem da nisu stavili kontroler. I onda razmišljam, kako da ja to sad spojim? Onda razmišljam, pa tam na onoj recenziji što sam gledao onog jednog lika koji je tam predstavljao mi tamo od Thermal Take, Swafan X, te ventilatore. Mislim, ventilatori su brutalni, ventilatori su magnetni, sami se spajaju, nema kablova, nema ničega, brutala. A znam, u toj recenziji sam gledao i vidio sam da dolazi kontroler. Znači, te ventilatore se mogu kupiti, 3 komada se mogu kupiti, ne možeš kupiti jedan po jedan, nego 3 po 3 možeš kupovati, paket od 3 komada. I znam kad sam gledao tu recenziju tog nekog lika koji je onako to nahvalio, kako je to nešto vrhunski, tamo je bio kontroler. I otvorim ja onako kutiju, ok, nisu dali uz premium kućište, nisu dali kontroler, nema veze. Dao se ovi uz ventilatore. Otvorim kutiju, nema ventilatora, nema kontrolera. Otvorim drugu kutiju, nema kontrolera. Otvorim treću kutiju, nema kontrolera. I sad razmišljam, pa moguće da su me prevarili ovi iz Amazona. Da mi nisu poslali kontroler, pa kako ću to sad spojiti? Kako da ja 8 ventilatora da ja sad spojim na taj jedan utikač na matičnoj? Pa to je nemoguće. Pa nerješivo. I sad na jedan put čovjek uđe u nešto što nije nikad razmišljao. I onda razmišljam, pa ok, kupit ću kontroler košta 15 eura, ne može više od 15 eura koštati kontroler. I ljudi, redom sam zvao firme u Hrvatskoj, redom sam zvao dućane, redom. I znate što mi kažu? Nemamo, gospodine. Kako nemate kontrolera? Nemamo, pa kaže, to vam dolazi uz kućišta. Pa znam da dolazi uz kućišta, ali ja ga nisam dobio. I eto, tu su problemi. Imam vrhunsko kućište, imam vrhunske ventilatore, a ne postoji način da ih spojim. Eto. Gledao sam na Thermal Take-ovim strancama, da li ima kupiti taj njihov kontroler. Nema, rasprodani ti njihovi kontroler. Što se događa? Izbaci ventilatore za kućište, a ne dadu mogućnost da se to spaja u liniji. I onda idu
ide sad googlanje, istraživanje, traženje. Mislim, znaš, kod kompjutera je zanimljiva je ta cijela priča u kompjuterskom svijetu. Ti malo nešto kad zagrebeš ispod površine, tu se otvori jedno otvori se područje nepoznatoga, gdje ti uđeš i ti možeš istraživati danima. Tak sam ja danima počeo istraživati oko kontrolera, ovoga, onoga. Na kraju sam našao nekakav kontroler, nije bitno sad marka jer ga neću reklamirati. Našao sam tog nekog kontrolera kojeg bi izgleda bilo u Hrvatskoj i on stvarno košta neki 15 eura, ali sam gledao recenziju tog nekog lika koji je to spojio i čovjek doslovce psuje mater toj firmi koja je to proizvela taj kontroler. Psuje ono naveliko. A onda gledam kako tu sad tražim koji kontroler. Našao sam jednog dečka koji je predložio od Cool Mastera i taj mi se najviše dopao, taj kontroler mi se dopao. Jedini njegov problem je što ga nema. Znači baš tog kontrolera kojeg sam ja htio i koji se meni dopao, nema ga nigdje. Nema ga, doslovce ga nigdje nema. U Hrvatskoj to neću ni govoriti, nego nema ga ni preko Amazona, nigdje ga nema. Onda nađem jedan sličan tog od Cool Mastera, sličan tom tipu nađem, ali je problem u tome što on, po jednome kanalu on prima 60 dioda. Sad 60 dioda, a ja sam gledao, išao sam, ne znam ja koliko moji thermal take-ovi ovi Swafanex, koliko oni imaju dioda po ventilatoru. I odem na nekakav forum, na Reddit, odem i tam neki lik kaže da oni imaju 30 dioda po ventilatoru. Znači ja imam 3 ventilatora u liniji, to je 90 dioda, ja ako ga spojim na taj koji po kanalu prima 60 dioda, izgorit će kontroler istog trenutka. Znači čim budem upalio kompjuter, hop, pregorit će kontroler, nema šanse. Znači nema šanse. Imam 90 dioda i 60 dioda. Znači nema šanse da ću on moći izdržati. Šta sad ono? Sjetim se da sam gledao onaj Jay's 2 Cents, kak se već izgovara, to ne poznati onako kompjuteraš. Sjetim se da je on, slučajno mi ispao prije ne znam koliko vremena, mi ispao jedan video koji je on govorio isto kako mu je pregorio kontroler. I uspijem pronaći taj njegov video gdje on tamo hvali taj nekakav Razer Chroma RGB kontroler. On po kanalu ima snage 80 dioda da može primiti. I sad razmišljam, moja linija je 90 dioda, a ovaj prima 80 dioda. Pa šta da radim sad s njime? Pa valjda će izdržati tih 10 dioda viška, valjda neće odmah pregoriti. I uglavnom, naručio sam to preko Amazona. I eto, čekaš 20 dana kontroler da dođe. I sve stoji zbog jednog malog uređaja, mali minijaturni uređaj, sve stoji. I sad ako se tu dušmani nekakvi poradovali ovako, onako, gdje da vam nešto kažem. Razera naručio, taj, kako zove, Chroma RGB, kontroler, njega sam naručio, on je na putu i naletim opet na onog lika gdje sam gledao te recenzije za te ventilatore, na kojem stoji da imaju kontroleri uz te ventilatore. On opisuje probleme koje ljudi imaju, kako dobivaju neke ventilatore bez kontrolera i tako dalje. Uglavnom on kaže, ovo što on radio to je RGB ventilatori, a ovi što sam ja kupio su ARGB, adresibilni RGB ventilatori. Što je puno bolje, jel? Znači ja sam kupio puno bolju stvar nego što je on reklamirao. Ali nema kontrolera. Ali zanimljiva stvar je, on tvrdi da po ventilatoru idu 20 dioda. Što znači da sam ja dobar. Razumiješ? Ja sam dobar. Znači 20, to je 60. Znači po liniji imam 60 i 40. Znači da ja onda imam, kad budem spajao na ovog Razerovog, na ovaj Razerov kontroler koji prima 80 dioda, ja sam dobar, imam punu snagu, imam puno sve. Sad samo treba spojiti te kontrolere, treba dočekati da to stigne i da se to spaja. Uglavnom, eto to je to. Pozdrav svima. Problemi su uvijek mogući. Znate, kad spajaš sebi komp, komponentu po komponentu, uvijek se može dogoditi nešto, da nešto previdiš, da nešto nisi vidio i tako. Jer ja kažem, ne kupujem složenu konfiguraciju, nego ga baš slažem sebi po svome guštu. Baš komponentu po komponentu. Tako da, eto, vidimo se, svako vam dobro.